Ia komelo ki runtui lunraknya mana yesengi pakasiu yesumpaya maka de andre guru ta angka terlupa selat de nawat di masara ia potong matanga masumpaya. Sinina tomatua malabi sila suraku jamaah yang dimuliakan Allah. Ia tuh sitongan na maulid si bawa isyarat mirat itu bagian daripada syiar taniya syariah. Makanya itu termasuk hari besar Islam, taniya hari raya. Jadi beda syariah dengan syiar, dengan hari besar, dengan hari raya. Ia ko syiar apa lapangan. Batangan na melo ipalapang agama yan na pulay yakito nabita na wading isalama selewangan. Ia ko syariah na kanay hukum. Makanya makanya andre guruta iya to amulikang amirajagkang aja uputame syariah. Apa upan na tama syariah mesti nakan hukum. Makanya ada sebahagian orang di metode yang namelo mamirajag magay na sabak manini nati yata manaraka. Iya pwede to mamirajag to melo lolongang ibaraka na to tama surga. Jadi komentor si sale pahami. Jadi makanya itu urut tak ia tuh maulid dengan isyarat mirat itu bagian daripada hari besar Islam tania hari raya. Apa iya kok hari raya duan rupa Allah para pitaran Allah para kerubah. Tapi kalau hari besar Islam itu banyak. Ia nama kadang memperingati Yolona maka itu adalah bagian daripada hari besar Islam. Ia kok amaulu kang irampe berarti sifat kedomalabina nabita. Tapi ia kok amirajakang nombor iki sitongan na 2-3 pakutana. Aga yero nomor sidi aga pasabari nabita ipamiraja. Yang kedua aga napoleya pulina ipamiraja. Jadi itu nabita ipamiraja itanggala 20 Rajab. Annal ratuno 20 di Masehi. Batuangan na 10 tong purana ilanti menjadi suruh terlutas sebelum malaikat depurat dari Makkah lari Madinah. Maka itu disebut dengan amul husni tabung duka cita. Batuangan na ia rawatue masari atinna nabitta. Nasabat 2 torifojinna lisuri pamasena fungan la ta'ala. Nigayaro nomor siti amorena kita lae Abu Thalib. Nasabab pemboikotan yang dilakukan orang kafir terhadap orang Islam nasabari nama mimi dokona Abu Thalib na malasa na lisuri pamasina kung Allah Ta'ala 30 matena amorena mati si bainina torifojin na pangulot ta si Khadijatul Kubra. Jadi itu sitongan na nabita napet 30 monro kubuan na indok na matimay man ni ambot na italai pangulot ta Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi wini tatajari no magana ian na tong umurot na nabita mati si indok na pangulot ta Siti Aminah. 2 tong mati na indok na mati si nene na pangulot ta Abdul Muttalib. Narate an naratu na 20 di Masehi maka 2 torifongin na lisuri pamasina fungan la ta'ala amorena na bainina tumotomalat di jamaah yang dimuliakan Allah. Bentongan na yasenge jito ya amat yang dinay paham maka daya sitongan na linoy tanah yun rin makalik jalang iri jujungi unrat sinapa maka damitoy fungan la ta'ala rilal na akorangi iya kaumi inna mahatihil hayatu dunya mataun ilahin. Maka daya tulinuwi onral lipangan bentongan na onral lipangan iya tulinuwi pada lepak tasik maluar riola maluar tamakiwiri na malutang makigangkat maka iya kotomelo salama ini tulinuwi tepat tak mailo yungri atonangan tau eripuang iya lapipang siri iya lapasak na serekuapan na to salama riwanu walino nato salama riwano akhirah batuangan na tatongi ritongangi akatani kiri pacingi lete kiri lampu sandre kiri pasonay na ang kamana ni salama na sabak patongan apa 120 asona
Tomonro kilala tampun na indota, iya na tuwatuy na siya manyawatan na tumunta. Jadi iya tu sitongan na hakikat na nyaway puli upo angin. Makanya ipancaji wirupa tawi apa sulapa na mancaji rupa. Makanya ang katana uwi angin na api. Maka iya tu nanalay sanunga tomatota iya na masukko ang kayasang isukko patan rupa. Ang kasukko warna cala, ang kasukko warna ridi, ang kasukko warna mono, ang kasukko warna puti. Batongan na yaro ini rupa tawi ipancaji kinasaba apa sulapa. Apakah to itu pahangin makada halu deje nang kanajame na bitaya to. Nila to makada. Na iya to nabita na pulilan na masanungangi. Sanungarilalan na agama itu disebut dengan tafaul. Makanya sinin na parabo rumah tangga na nabita ang kamana tu asan na. Mapamuli padan na, pakaian na, jubah na, cantik na, ang kamanang asan na. Makanya nalis sanunga tumatota, yan na masuko ang kasuko patan rupa. Batuangan na, iro ini rupa tawi, ipancaji kirisisi na, apa isulapa tumatomala biyang kihanin. Apa iya itu yung tumatota, matan ripahan na tapi modulo sikolana. Iya kumatan ripahan na tiyi, may kapangkaw ka tapi makurang ati na. Iya po hindi anak monri, matan ripa isa nga makurapahang. Apa iya na matan ripami pa isa nga natin na makurapahan na mega curita tapi di kakapangkaw ka. Makanya itu matot tak pinimake tu, pinimake gala. Kenapa? Amalan yang diajarkan para ulama mereka seminawa atok na. Dek nak kadamagi na jama, agan na puada guru tayo to na ro na jama. Makanya tumatot tak pinimake tu, pinimake gala. Na jama mana jama-jamangi. Iya pini penik matuaki penik cauki. Mangai mega patujun na makura pakuliang. Apa iya na mega tu patujun natin na makura pakuliang dan rupa. Ya kode na paticira mega pasuran na. Jadi yan ang katumatua pinik maki tuwa na paticira bawa jama-jaman na tumatua cauli yatu. Apa kami matua niya tumatua malana mata na macayna. Nita na indo ambo anak na manan na tiapanya. Apa yan ang katumatua paticira tasaparapan ni mula asitanga tasuri minrik manan na talunjang. Larimana yatu sitangi. Magay na sa baali na termasuk datu na sitangi. Pinikmati tu wa pinik makabam magalak masuruh minri ura alon na bulak matana. Makanya itu tomotota itu nalai tukduk apa yang diajarkan para ulama tomotoma lebih yang kihadir. Jadi itu sitongan na rupa tawe oli tak na juku tak itu pasalan na pole kotana. Napani urat na buku-buku tak pole kuwai. Napasat nyawa tak pole kuwai angingit. Napasut tak darah tak pole ku api. Silura i apay paslat na manca jurupa tomotoma lebih yang kihadi. Iya kumak ganda kisiratu 20 aso na ko ilana tampuna indota. Maka yato na tuwa-tuwa ipanasin na sa apa paslam manasa na sa apa nasangan na. Agayan na nomoro sidi manasa ni umurot tae di rupa tawi. Yang kedua manasa totota. Yang ketiga manasa asanangange. Yang keempat manasa to ni dalik. Makanya si tongan na salah sedi kakaliruan iya kotom milodoa mega tutom milodoa nakadua wali liman na namapala cengari bitare maka dahe puat tatambay nga waramparan na dali maka dahe gurota iya ko milodoa ngi aja to milodo patamba dali apa iya tu dali de na pada waramparangi iya ko warampara anu de na melogan na makanya ilodoa ngi patambah. Maka dani tu guru tak lupas lah si rupa tapi dia na pada kaya ro dia itu na pada barakae dalik na waraparang itu beda si rupa tapi dia na pada iya ko yasanya baraka anu dia na kana capu tutilita tambah makanya itu berasal dari kata nafilah tambahan nikmat datangnya dari Allah jadi engkau gagal tampunai nah dia na milo capu tapi itu justru selalu bertambah maka itu hakikat na yesangi baraka maka dari itu matota sampai baraka taruh ni cedi yang kumak baraka moy betongan na tomelong matinulu naman nanungan
iya ko dale anu de na wat dilabi purayola manasan ka ukuran na iya ko ganna ni dale pakitamatan na tawin ganna ni dale na faring kalingan ocilin na ganna ni dale na andre na inungan na akka aje na tipa aje na maka iya tu waktu maka mesti dia tinggalkan dunia tumotomalak dia ki hadir tapi iya ko warampara illa doang ipatamba apa iya tu warampara anu de na melogan na ang kasiti ipakuragin na gan na idua. Ang kadua ipakuragin na gan na italo. Ipakuragin pini ipaki makbalanca pini capu. Makanya makadeguro ta illa doang ipatang bawarang parang. Sini na tumotomalang pinjama yang dimuliakan Allah. Ang kasitongan na ipat doangang napaguruan i andre gurutta. Maka daya na ang kamakunray amal kang ipat doangang ngewe di tunang kanamat tilisan na pakbarasan na ang kanapake makbalan tilisan na purang maka na guru ta si makpakbarasan makanya di kuronewe iya popole ki makareso apa iya tu jamata tatiwali pusat tapi beelo tak makareso ngi indo anak tak makanya iya koto purang makbaini nulirang ibaini tak suamiku ada ya sesuami semua uang milik istri kecuali ini batangan nasinin na apole nga dale nalakaye apunangan na baynewe tapi sinin na apunangan na baynewe baluntan tu apunangan nalakaye makadani tu kurunta iya ko nalengi apole nga dale nalakaye aja titimigana cedek na tapi tapampiyan na sabak 5 atau mupak jemma okoyawana atimu kenay monro atiye okoyawana susukiriye 2 jari yawana susukiri 2 jari tama ilala itandra pajuku ipakita tak na tapma ilota aniya kita bacay makada alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli khair ma rasaqtana makayaki denang kanamat tilisan ng pakbarasangi na ang katapake makbalan tilisan na purang tapla ni tapla ni iya na to si makpakbarasa iya ko iya to tapake de na melo capu ade to sapa indo dui apa mega to sapa indo dui iya kito indo di capu tapi iya ko pak doga maka de guru tak de na melo mati iya tulisan na pakbarasa nge makanya itu perempuan dianjurkan untuk diamalkan ya gaya roh alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli khair ma rasaqtana tapla ni de pato si sapi ya pode tapla idi mani bawah alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli khair ma rasaqtana tapla ni de pa mati bawan ni sinin na tomo-tomalan bi jamaah yang dimuliakan Allah rewa kipaigang maka daya tu ya sitongan natanra amat yang ngaduan rupa nomor sini iya kotolomi tato malasa iya petunawat di masaran nyawa na poli kutubun na sangadina 2 waktu iya kotannya oko pamulan na waktu sumpajangi itik ko capat na waktu sumpajangi makanya tomatota iya nalumi tato malasa nomor sini musti nakapisa pala kajena yang kedua nakatani watak kalena napa nakapisa wirin na rin rona iya po di anak mo rin lumita tumalasan tigalas na beskuy ipalapur ko yulo na tumalasig nagkatawi tumalasig makdari kiti apaya makanya makaday gurunta iya sitongan na iya kolo kimita tumalasan nomorosi di kapisa pala kajena iya kumacak ke pala kajena na yakatani watakale na menre semana yakatani wirin na sarak na namapusa maka itulah salah satu tanda bahwa kematiannya dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, maka de gurota iyo kotolomi tato malasa na ang kato malasa na labirang iling kilo abiyong mapamulatin ro matin rin na lanya paringaran na malapu jari di mana maka itu tanda besar bahwa dekat kematian padanya. Makanya sitongan na iyo kotomilong mapamulatin ro natiangi guru tak ling kilo abiyong yan na ang katong mapamulatin daw lingkilaw abiyo tumilo mati yung kubajay. Makanya itu dianjurkan lingkilaw kanan
Kak biasa makane tomato ta aja je mo paya kumatinro ko ya na ang kato mo pamatinro masija tumati tomatuan na batongan na ya komelo ko mapamulatinro lingkilaw kana na paya ko tomelo matinro aga biasa tabaca Meki matinro aga biasa tabaca bismika Allahumma ahya wa bismika pak doangat teka yaitu potongan na iya ko mo pato yemelo tapake ide gaga paningkata maka dai winapita iya ko tomelo matindo lingkilaw kanan napabati suratul ikhlas 3 kali salawat 1 kali istighfar 1 kali maka ditutup dengan zikir tasbih tahmid tahlil dan takbir makanya anjura pole ko nabita melo matindo anak na pangulut ta Siti Fatimah makanya nabi tak ajak mau matinro ya kode mau baca ya makanya makanya guru tak niga tuh pakai ya fak dongange ya namero mapamulatinro maka sitongan na secara hakikat mapamula ni napake pakai ya selamat na agama jadi ya tuh pakai ya selamat ya koto mapamula melo to matinro to bunga moto pole kotinro tak termasuk ya koto bunga moto deto moto bawang makanya guru tak abasa kumpul martapura ya na ang katong pasat di pole ko tinrona malana matan na mukha na sa paringerang aga to silang suta kapesa aga lang suta kapesa iya ko to mga moto happy apakah to dito malana matan na mahappy na milo manas sumahappy milo tuwane ambona na mahappy apakah to diwita ya ko din kana happy sa mana na kanila sanyaran apa namo diwita tomotoy mapamoloto ni makatan ni happy lepa apa ia na tomatua makatan ni HP lepak doan rupa ia kode na pake matito na pake mapoto na pasibate na mapoto do ato bi model le ia kode na pake liman nai na pakoye na panapitang isisipo na nasuloy papote-pote ko tangana to egay makadali to anak monriye STNK sudah tua nakal kembali sinin na tomatamalang jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi makanya guru ta'aba sa kumpul martapura iya kota bunga moto pole kotin rota de gaga warekada pamulang ibaca sangadinna akbiri salangi bekatallu iya tuh ya beri salangi pak doana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamaka pamase baraka na yana ni maatat tak na ipajem mak kuyawana atiye Kendai monro atiye poko yawana susu kiri 2 jari yawana susu kiri tak 2 jari tama ilalat napa ibaca alhamdulillah niatkan suratul fatihah lauri sisena watakaleta maka barakat na suratul fatihah mancaji ni pakai ya salamat ta'linul leto akhirat tomo-tomo lebih jamaah yang dimuliakan Allah sini na tomo-tomo lebih jamaah faringatan Isra Mi'raj Nabi yang dimuliakan Allah napani terlupulang mati na amore na nabita mati beni na pangulut ta Siti Khadijatul Kubra ni gayaro makunray may gawaramparan na unro igan na waramparan na pangulut ta Siti Khadijatul Kubra 60 na nyarat teke kunci waramparan na mibawa tapi malabot tuane agama na puangi berjuang bersama Nabi untuk menagatkan agama Allah o kotangana kota Makkah tomo-tomo lebih yang kihadit angka na angka waktu angka tofole na nabita na fodangi bainina makadandi angka gawat di ito nangang ito foleta na yaro kasi waktu ito gagamaka tas sidapi andai na inungan na nabita yaitu nabita ketika memanggil istrinya dia panggil dengan sebutan yang paling romantis jadi nabita dia itu nang kanapo lampu asan na bainena iya konuli ni ganulirangi iya Siti Humairah wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya apa ia metotos hitungan nama konraye sipatna melo isanjung ibote na ibalik enamo maga mata musakna ia potuli makana wahai istriku yang mawangi sepanjang masa cantik jelita seperti bidadari walaupun tidak pernah mandi tetap mawangi kalama mak bokete apa ia memang tentu makun raye melo isanjung ibote na ibalik ya na melo lojong kabotingi tiap aja makutana nakada babanah magamuah tita
nak kada lakin ng makna macantilak dak ni intam mak porong-porong na matata rahasia arudani temmak petutta angolot temmak buko na tubutta mak bombak-bombang uluwanta mak balepe matatta mak kiri teluh allotta mak balana biti tak maputilak buholi tak malibusuku ulat tapata samana menre alon na telu jaka. Apa ia memang tentu makon rayem identik dengan kecantikan. Magi na identik dengan kecantikan, ekaan ang ilim pamacam minna pamen resolo kobotinge. Nomor sidik macam mime menukyulo na kamarakna. Pura macam mimilo nono lipasiko dan dicamin na macam mi. Nono pole ko bola na saya motorok na, jok kalau botinge na standar motor na rako kacas puno nono si macam mi. Milo tamay lala baruga runtu si oto ko si kacan oto nating macam mi. Tamay lala baruga na poti badan na ilala badan na kacam mi. Milo menday solo na poti hapi laban na nuri macam mi komonri. Makanya itu perempuan identik dengan kecantikan tomo-tomo lebih yang hadir. Jadi mate na amore na nabita, mate itu ibaine na fangulut ta Siti Khadijatul Kubra, maka itulah waktu di Isra Mi'rajkan Nabi. Gaga na terima sangadinna pakaswiya sumpahnya tomo-tomo lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Aga jaya sesumpahnya, ya sengi sumpahnya pakat kasak. Alat komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ia kotomelo komunikasi langsung si wafungan la ta'ala tajami sumpahnya itu tomo-tomo lebih yang kihadir. Maka na ilalan na kita para sanjiye pakaswiyan 50 sumpahan na terima nabi tak. Cuma ang kami pandita pahangi makada iya sengi 50 sumpahan oke watuin. Ang katong makada 50 sumpahan oke rakanna. Makanya ang kapandita pahangi makada sumpahan na terima nabi tak 50 watu. Ang katong makada 50 rakanna. Iya 50 watu tak bagi duwe. 5 waktu mancaji wajib, 45 waktu mancaji sunnah. Jadi ya sumpahnya sunnah melong ireke, 45 waktu yang mana? Mapamuli sumpahnya sunnah rawati, mu'akkad gerun mu'akkad, sumpahnya sunnah ba'diyah qobaliyah, sumpahnya sunnah taubat, sumpahnya sunnah hajat, sumpahnya sunnah duha, sumpahnya sunnah witri, termasuk sumpahnya sunnah mutlak. Maka de gurun tak, iya kumureke ngisyaga igan na sumpahnya sunnah 45 waktu yang mana. Tapi maka nanti guru tak de na 50 waktu. Tapi 50 rakanna. 10 pitu rakanna mancaji wajib. 30 rakanna mancaji sikri. Oko isaliwan na sumpahyange. Makanya ya kesumpahnya paralu mailo ireke. 10 tu pitu rakanna yang mana. Mapamuli sumpahnya lorota patarakan. Asara patarakan. Magharibi telurakan. Isa patarakas suku 2 rakat jumalana 10 pitu rakanna yang mana. Tapi iya 30 rakanna menjadi sikri oko isaliwan na sumpayange. Makanya dalam kitab fadilah amal makanya nabi tak iya ko puro ko makbere salat asikri ko tinampat napa ko milodong malahiran itu sikri na sabatonanang makada subhanallah 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jadi ya kota 30 ditambah 10 pitu kali 50 rakanna yang mana. Jadi ya kota mak bicara hakiki ya na angkat jami supaya para lunah mapamule takak bari latu bere salat masikri nak pemila doang pada hakikatnya najami sumpah jannah 50 rakanna yang mana tomo-tomo lebih jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi kata Dewi tapahang ia na pura mabiri salas samanda ang kabukaburina na sumasijak puli kumasigi. Di na di aga nilo doang mali na sabapahan na ali na okay bicara lahiran makadaya tu sumpah jangit mapamuli takak pare latu bere salat. Ia kota pura nama beresalat tanyana sumpah jangan sana itu makanya tidak ada doa bersama. Tapi makanya guru tak tidak. Bahkan Nabi menganjurkan dalam kitab fadilah amal. Ia na pura komak beresalat asikri kona pokomiladang maka pak dongan tak mustajab tomo-tomo lebih jemaah yang dimuliakan Allah. Termasuk ia na angkat ye
na melo molo morisisi na amatingan na tajage wisumpajata magay iya tu hakikat na sumpajang ang kiko syahada ay pangkaukan na syahada na sabah sumpajat iya konoloy ki na pasalag poli ni omba si tapo-tapoy marunto bulo na arapah mati dawai polo kala mende galaga cakoro ilile maloliso ni napasak padale batong mangalele na cakaruto mende salangkay tapiri ingat ta maruto tumpon na matata mati dawai polo kala de gaga pakuragan na sabawarekada maka mende galaga ina cakoro ilile kapi watangin na matat da tomotomala biyang kihadi tapi yana angka to jagewi sumpajan na yana angka to jagewi bere jamak na maka iwaringi kemudahan alumurang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka Nabi tak man akhirul kalam la ilaha illallah dahalal jannah niga tahu ricapa amatingan na angka musabi syahadat Allah dahalal jannah ijami tamassuruh atau motomala biyaki hadith jadi hakikat na syahadat anti kesumpajannya pangkaukan na syahadat na sabah sumpajat atau motomala biyaki hadith apa ia na angka to masumpajang na takode na syahadat oko ilalan na sumpajan na maka secara mutlak musti batal yaitu sumpajan apa ia tu kasumpajang 5 nomor rosi ditetongi na sabah takabar yang kedua baca fatihata syahadat salawat itu tuh nasabak beres salat makanya yaitu syahadat inti risisi na sini na ibadah yana tuh nakada andre guru tapah hikmah sikri kami nama lomo nama gampang tapi marajin na itu kelepalillah angke uko syahadat itu motomala biyang kihadi iya koto masyahadat pak ude na kedo timutta le ko bawal lila tak cek na tako jadi yaitu syahadat tapi magi ya kontomero mati tamaka rajinna wada ya syahada itu motomala yang kihadi ya kontoma syahada de itu nakedo timutta le ko bawal lilata cede tako jadi itu syahada la ilaha illallah de itu nakedo timutta le ko bawal lilata cede tako jadi syahada itu motomala bi jamaah yang dimuliakan Allah tapi magi na tamaka rajin magi na mawatang iyo kumilo na mati tawi de nagagawa rekadan na baka marat ipuada itu syahada itu motomalabi yang kihadi bahkan katomilo mati tiapanya maka dendang maka daing kami majitulah denda si pujilat da waktu namori si sapa ya rola denda angkala denda po de nakadawa magani nakada mo pendang ternyata pakan dalak da waktu namadising sinin na tomo-tomala bi jamaah yang dimuliakan Allah napan itu ya syahada ang kekuatan kalita iya ko toma bicar hikmah kaya gayaro nomor sidi iya tu jari 5 tak kalima yamanang indo 5 pak jello datu 5 onron na cicingi anak kalima ada sabin na yaro ali pula manasakdula manghak batongan na Allahu iya kedua tay 3 resi pala 5 tak antara tangan kanan dengan tangan kiri. Iro garisi pala 5 atau tak itu angka arah 10 arwah. Ia ko garisi pala 5 abiota arwah 10 nasidi. Ia ko arwah 10 nasidi itambah 10 arwah asera 10 na asera. Asera 10 na asera asemaraja na puangi ilalan na korangi. 30 gesok 110 apa surah kurang lebih anna sabunna anna ratuna anna 10 na anna ayat. Yang ketiga anak ketika lahir sebelum balik tetido cilinah ternyata itu berlafazkan Allah makanya disebut anak wali jadi yaitu anak-anak ia kode na balik namun maka bu atas salah itu dicatat dosa dia nena mari nasabah anak-anak dia kan hukum tapi ya pilih yesenya anak wali ya kabuara bocok-bocok tungka-tungka wani juma'i pinungang iwe kaluku maka bosi bocok-bocok bicu ipake matin roh ipatuju uluwe pite aja iwe ipatuju aja tak dan na uluwe tapi pekonista yang ko akato matua macam pamajang ko nade panasupajan tanyaga anak wali sandayaro taniya yesenge tau kutu sinin na tumotomalan di jamaah yang dimuliakan Allah termasuk ia komelo ki runtui lunraknya mana yesenge pakasiu yesumpajang
maka de andre gurunta ang katalupas salat de nawat di masara iya potong matanga masumpaya ini kayo makutana iya ko masumpaya ngi aga tingerang iya ko masumpaya ngi aga tingerang apa maka de gurunta iya ko ang katong masumpaya na pukang kita lupas salat musti narundut runtaknya mana iya sengi sumpaya ang katong masumpaya na sebatas kewajiban ang katong masumpaya na sebab kebutuhan kaya sebatas kewajiban asal masumpaya makanya ang katong masumpaya mapari-pari na nikmati ya kumatangangi masumpaya apalagi ya kumatotaya ng nakadajuno tinampawa sumpaya apa yan na ang kataw iya pa namanya mapapinitin na pura pimak berisalat maka sumpayan na baru sebatas kewajiban tapi ya sengi kebutuhan mapamulit takabare latu berisalat titulimanya memituha papinatin na tumotamalat di hadir magay meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah tidak mencari waktu luang jadi si salah meluangkan waktu untuk beribadah dengan mencari waktu luang angka tahu paja pisibu napi masumpaya paja pimak jama napi nagoso masumpaya paralu kenapa nasebahanya sebatas mencari waktu luang maka itu hanya sebatas kewajiban tapi ya segi kebutuhan mapamulit takak barik na nikmati witakak barik na letu beresalat maka de andre guru tapah hikmah ya na ang kataw jadi kang isumpayan na sabag kebutuhan iya kumati wi mati manin ni dukuna na maputi na de nakatsa ulla alati letu asukiyah maktomotamala biyagi hadi jadi iya ko masumpayan talo pasalang aja na lanya nomor sidi ang kaasan na piliya na sumpayangi yasengi piliya pangkaw kang makanya sumpayangi ang katatun na ang karukut na ang kasujud na ang katutunan na yang kedua aja na lenyak kauliya na sumpayangi sikari ila na sumpayang yang ketiga kolbiya paringerang maka de gurota iya koto masumpayang muruntuk lundaknya mana yasengi ibadah bukan kena sebab pangkau ke baca-baca na paringerang tapi ia na ang katong masumpayang na paringerang minapake masumpayang maka taniya sumpayang asan na ito aga palik tapak kerumi asan na iya po ang katong masumpayang baca-baca minapake masumpayang mapamulit taka parilatu beresalat maka diguruntak taniya sumpayang asan na ito aga pala sikrit ni asan na hukoy ilalan na sumpayan na iya po ang katong masumpayang ang kanat taton na ruko na sujud na tudan na maka dati gurun tak taniya sumpayang asan na ito aga pala garak badami asan na makanya ang katong masumpayang taka pare Allahu Akbar tapi paringaran na ang kikujaman na paringaran na ang kikugalun na manay napasumpayang iwatakalena tapi napasumpayang iparingaran na tumotomala biyang hadir maka dari guru tak pugang kinasabatan lo paringarap pangkau kan na baca-baca maka yakin musti muruntuk lundanya mana yasengi ibadah tumotomala jamaah yang dimuliakan Allah sinin na tumotomala jamaah peringatan yang dimuliakan Allah terakhir yaitu sitongan na yeputame surugan na sabab pamasin maka de guru ta aja mure ke ngisyaga egan na ibadah mo na sabab milo ko iwala kasurugan aja mo kasuyan na sabab milo ko mabela ri pacala na fungal na taala aga pale ak kasuyagi na sabab riyoran ijami kawajibangi maka musti to nang iya tu sipak kaikhlasan isompe pungal na tala na sabab pakasiwiyan apa aja akaman to makasiwiyan ternyata yaro apalapak kasiwiyat tak di nalaturifungan la ta'ala makay aja akamah nan ribalaw siriyati na lepa icicak pujiyale na muluang hindi maatak borokang na to sadyang ritang ngalalan na sa puripala na pujapat balalin roy makadaro utue de gaga ilulong sa nga din na sa isa to pili ibawan na niya torogi makaya po itong makasiwiyang bukang kay Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Majak po sinin na sumpayatta, majak po sinin na ibadata, tuwota matita, magkaang kamanang inapunay fungan la ta'ala,
maka mesti makan ripaku jembatan sepi pinamalara singkaru silariang na takutan dengan pak bungan nah sinin na tomo-tomo yang hadit. Maka inilah yang kami sempat sampaikan membagi-bagi na sebab dua telu ada papasan na tafada ang kaki maka malakang ina sebab pangkaukang sehingga ilulungan i asalama kasaliwangan salama riwanu walino lebih-lebih salama riwanu walino si wali na fungan ta'ala maka barakat dapat disengangi iyak kanin dua wali lima tak na tafada cenga ribitare magdararari na sebab padongan na sabari padongan tak mancanyi wipat tampak baraka pamasilori di manang nato pada salama wan walido wan wa akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ghfir lana wa liwalidina wanharhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hiyai minhu wal anwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wati ya qadil hajat. Rabbana habbalana min aswajina wa surriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam Allahul mu'afiq ila aqwamit thoriq nasallu minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.